Shipuleng wangin khove la buaya India rampo kan buai le hetiang hun khir athen hian atorna saber chumir theite anni thin India rampum pui khar khipani taka chuan atorna saber le angai tom ber mir thein ni tina e chop zonga mundanga wak chok thin migrant worker kan ti te ni a hengmi te hi India tana bulchut na poimo thok tu ten ni loisi an poimo te lu nen ngai poimo ero an hlo journalist malak na in an na tho na huna changa lo thei lova mani kholama kirte chanchin ngai nang le lungkoi tak tak shet ani hetiang din huna ding mek te hi India ram makta doi tam takan oma hengmi te hi in satu erong bol tu mi ei tur pe tu lume tu le khol chi sang sang siam na thok te le mi thil du anina thlen tu chanchin busem le nadang thok mi te ania Indian economy mi poimo abul chuta thok tu te anni hetianga nan hiam le poimo si thok hi India rama ami makta doiza an tling daya an kholama na tho tur aum lo awangin mun la tak taka tho tur zongin an chuaka khopui lian zoka mun chuan noi le venkil khor muna chengin million zok le India tan an thok thin ani in khar khip no ero engkim de tho kharani takawangin roi tu an nei lova tho tur an nei heklo suman nei lova e tur an nei lo he wang hian an lufum na tur mun an pian naram panin an thil nei chun ang kong la ka e tur tlem te bek klom tak chunga mutbupan te nen ameya pa pitar putar le no pangchum chiep thlengin a chuna zanin an tle ta dul mai ani kong la ka chaw zual no pangte chu anu le patanan ko ki chuana chuna ni sen san noya zana rc eng choi tak noya chulti reng an nei lo atam jok chuan puisa an nei lova kong la ka e tur leina an nei lo an tan silenga wanga thi ain ril tam le tui hala wanga thi ala om to zo Kaya mani kholam panjinga hian achung te rola kalpitar kumsom komi Delhi atanga Rajasthan pantur kajo dietela tiang holin kilometer za chuang akalangai don ril traman thilo nan biscuit ein vailo zel chikhat bedi sajua chuzong chu chakna petura an thil nei ani mani kholam panmek jinga mi panau pangkum ngami lek atel boka apa hi construction worker ni in Delhi a oma an mun nget Madhya Pradesh an pana ke ngatin kilometer za an kalangai don apa chuan journalist barkhada ta zona changin khoen chungzong kan culture charanga khoin win thim nan na muna kan rektop zelanga ti anjinga nu pa pakhat chuan kumni le achan vele ka upa an fanu an shroya an ip a me ka chuan thil ta mom lo ria na tur chu kan nei thei maya chole na tur poisa kan nei lo ani ti chu an din mun ani mai cholkar liam ta khan papakhat kumsom thum pakwa upa chuan Delhi to Madhya Pradesh kilometer za thum zeta thui apal tlang chu zo lovin ha lutuk le omborna wang na thia Gujarat ami kumsom rukle pania upa po akal thui lutuk awanga na a ain entir zo damdo ina changa ho chu abula tluina thizui boka Rajasthan changa Gujarat pan migrant worker pali chu truckin an nol bok ti journalist barkhadat chuna soi sarkar la puin heng mi ta din mun ngai tu puilova in khar khipna pung thut hian ami poimo din mun niama dingte angai poimo lo zia tar lang thei bokang na an nei tak lo wanga mani kholama ho tur hi an tam tham ema wangin Delhi alungat po omni khama chiar fe tham an oma bus terminal a pungkho man tam ema wangin shi adar pha ala umzok hial Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan mitam tak pungkhom chu ala umzok ti shi in anom na huna thewa Delhi chu san lo turin atia an sarkar chuan ma alangal Eitur sem na mun food distribution center mun zanga le somruk le pariata siamin ni tin mi noi li chuang eituran pezia
hetiang hi mun sang ni le zasaria siam aniang an zo nuwa ni tin mi noi som pat ni tanga noi som palin kar ei turan pe thin don ani Prime Minister Narendra Modi po in lockdown awanga harsat na tok mi thei jok te ne na thupa choi da hial bok tu thar the dar tu mi hoi sen te zara tu na chon India ram hun sang sanga migrant worker tang khang te lai lok na tor he mun singthum sang sari zakwa som sari le pariata siam ni in makta doi som pali velin an chor tangkai don ni in tu nei to te chon an soi kan ram ho tulu hian thupa choi ma se ngai tu na ti thui tak thilero oma India ram khopona tang khang te COVID-19 positive nen lama thlona an ron phur ho thei lain India ram chunge ya miten ngai tha an lo si hi amaka ram pona chok ve phak lo le ram chunga mir thei in ka thei bik na anasan jelan nan theyang Uttar Pradesh marlam Bareilly migrant worker te chu bleaching kan ti mai sodium hypochlorite mangin ran ang leka ka ania Times of India journalist Kanwar Deep Singh kaltanga a video adar chiam nuwa chui chian ani vedon chau Medical le Fire Department official Hasmat Sutai inthuam ten an mishing puiteng ei damdoi manga an phu live video ril rukhoi zet hian kar lova entu noi li chuang anei ngala video atanga landanin thu nei tu te chuan kong sira ahu hoa an thut kom tir tai an ka chipa an mit ching turin an ti ani ramdang atanga lo hote airport a damdoi hian an lo phu vem Meri thei te hian ral mon line ngai tha an lo buenia endong an lo sunzom ni bari na lang tunang din mun kan thlen che hian Mizoram po leilung be chana ezong kan musit kun na thok tu te poi mo zia kan thethara alu bek chunga chua dailo belen chungin thlai thar le turom le omlo kan ngai to zui vong mai ni he kan hun thim ton hian eng hinge kan ramina lo mamo a tu te hinge kan thamon pui ti hriat chua ngai poi mo phanan imang theu tiang u